oi ha haongora i rea oia i te rapu raka mai te wa bahi o ka aroa e te apu e piti tu hata e apu unu te au o te mau tua te apu e rara te au o e ta ata niu e mea nara o e te mana o te parau tō ta aroa e te raa mai te au o te mahu.
ireira te nuna a e ruru. Waki ireira te taata e whararei. Waki ireira e tupu ai e mau o roa hana hana. Waki hanamori raa atu i muta a i hora. E hana hana no te hoi nuna e hiroa tunu no te hoi atu. Marai, waki moa, wa atunu, tuku ai o te hoi nuna, te nuna a ma'u.
e otu e a no te whaauti i te parau o to oe ane na mana o hui i te e mau parau e te te hanga oe e haapi i te reo o te tupuni e reira oe a i e ite e nehe i oe parau e rama Ladies and gentlemen, once again, put your hands together for Aloha Hula Dance Studio from Granada Hills under the direction of Miguel Peterson. And that, ladies and gentlemen, concludes our group competition for Day 2.